Iba igel hom ni min kali tan son sa ya ba lung sit na na thuing la na ba sa na na ka ko hom na tuni ani ni san na ga ni ko zit na min ka tu hata na ni paka na sa ki kaso pite hole nang ma ka lagaw en ko ni ka hung ni ka Sedinga kabo na tuwing zang kahinsin na tuwi kahit kayo ba suting nakataasan ba kahin ko ba kachibite si na rin Pentecost niya bang sun kami mal si lung kimsungan na rin pusi ng mga kahin ko na rin kapalang pula katsay sanli pakaya ka kanyang pinitiya hanggang pumasang nga tsumin po Yesu minanan po Kaso bite ho ilai Bible sang hi ilet na hi apai ke ji kichi Bible sang kasim do pa na ta ta pathi ni i san dia e num sin ba ingai ni ka ge do ji ahin pathi ni ne ngai lu na pakchin na e mu so na hi aji hamiti le Eho son sinai lai taun Krista eho erin kita nahi. Pathi ni eho e ngai lunna hi kam kir mai maya kangai lu I love you ati epo. Ama wa kangai lu be ati hit mu the ta in e be sabit. Hichi mu the ta e be sau chui bia mitia he le acha pa Yesu Krista chang khat se ani sun chu. Eho erin kita Hi, patin thangam. Iji chuni ho kherin kiti khuchan hi ben na. Patin ni ngai lut nahi, thal hang ngai lut nahi. Substitutionary la. Iji head gilpin ni mubin Bible sang Old Testament na Genesis thum sang som la sigina la ek ja kanomine. Cui mihim pa zaman nang ma nazinu thu na ngaja nane lo heldi ngahi tia thu ka pesa thinga ne ta jin nang ma ja le si jong gaw sak chang ta chiwa kala do no thu chen su nang ma ja le si jong gaw sak chang ta ipa hi ge ding Bible livena hile ehon imusubin ehesu ke divina pathi ni nadam levi amalim lemer puwa nasi jule nukta le hinputsam kimta ma kiloy holding nasi hichu pathi ni mihi masim no na thupi pin kare to be fellowship with God pathin takiloy holding hichi pathi ni sim no na thupi pin Ahin hichi pathin le mihim kiloi kom na patsu pathin melma satanin na sutan tai he nahi hichi chun pathin idan huna hukum tha in mihim pa chun se ta nahi namma najinu thu na ngaya ne lu ding tia katip thega na ne ta se in namma ji a le si de ga sap sang ta Adam ji a chule si gaw sap chamenta hichi minamu thi hi hanlam hele pathi adam le bi chunga alum net da abojang net da alum net da man da thingke khada kila adam hi aluchang hi be pia tol ta jet pia jepi jeng dinga kila ta bong tanang kilamin jeb ding agul lai tain alutsang agi masagin patin pula kita ni ipijina aji supati ni chinia ya padan ha penge ngeya hele mihim ni tunso na thiri neta tunso na mihim na patini ki khan ni neta nahi hichiding su avena ina patina bojang na in pathini nei dibdam bibin pathini ngai lubin
alung hang le jing han lang hizong le he che lung han na mon chu mi him sunga churin pa chu tu je na ni ta he chi ya chu tu ni ai hon pathin mi ngai mun na be lai si ki mai pathin tham le he chi ye chu nam ma si ali si tu ngam sa cha ta pathinin at satan ni law sa mi hem chunga gaw sa chulin pa wang hi leisi tur je nanani tuni in bible ka na hele jacob le khabu chun satanin pathino metiata sane ata sana kitsa kithing thinga ki hopana me ti chu ai wala satanin pathinta sanan lam kithing thinginum han lam ki hon han lam i ti ta san nom le satana ni nga bang tu so ni Matthew bung som ni langai bena hele da mun be dir kiti satan le til le te un ninga kisi mahi atita ne biji sun tunin ba ke ho iwang pa pathe ni ne ngai lu dan wi ti kidan ta satan sunga mar tum chuning pa cha chunga chu sa ji ngai mihem chunga ton so thina mal tum chuning pa cha amana la da in tur jem na ne Hichiya chutunia I hodinga huin na kot ke hom ki nahi hichidinga chupaka Yesu Krista thing pe na thi nahi pathin lo pi Kolkata Bible ka simlajin lectural hola azat chin ki ti chai na hi ama thusi kalung thima ka gel lo jing ka Amana sena chun hiti na se nahi Serampur ki puti laji gol sakinga ta min yana amani yana ne wa pel le ka hin sim kong na class 10 se nan sim kong na ai bang la thil kidan ta ka chi piam pia kat pa he first division am to pe kat pa second division am first division am jing pa he aloi pa he kum somba la hum kiloi kom na kana he hat me yang anu ka pu me yang me pichi aloi pa second division am aloi pa kidamas pichi chun kaloi pa hi ni khu khat lawa kanui sa te te na ni program kasin mai ta ati class 10 hum pa se prane anui lo pa he first division ni hum pa se kat pa chu second division na hum kita ai le chita hin aman zo pas lo na kana im sim ta pas lo ni ku hin atot thim ta khata bi je chun mi tot thim pa yang hum tot ta na hin le mi dang zo si chu thi bong bong hin anui gam ta ana to hi toi bong si su aloi pa ya na hin le ane cha ani mon lo ajing na man loi pa ko ta ven ur pa ini kinga lutta kum soman ki ai bala kum somi ki bok sunga hinang ka pe yon nui na ka tu chuma ma nui sa te hin ka ti a to thim ka ko mi chu bang nui za lai tan nang ka be na ne na nui pu ne achu kia le chu na be sa chu ke na loi pa chu mai I pi ham khat wa na tasin na nu na bite ti ka ta sa I pi bol khil ka ni I pi to khil ka ni lung sit ta ni si pin tin azol ta ai ba ma pa he chang khat jam adon pu ne se yang se ai ba khat pan na se masanga ka ta lu din ne ata ba zo la zo jing pan na man ai jo ta po hin se ta ai le bol pa ven se ko tin ban le se ki ka ha ga ko ti chu aga ko ai la ban lang ko na chun me thum deu je ju je agima gim ne ki sa na ma ka am sa ta ven bol pa lai ko na e ngi to kan hun na ding mun he lai ko he
Iji chun nui ding ka ki bot ting le karun na ding mun ka mun ting le ka nui ngam si pu. Hichi mu jing puma ke iti ba ka nui the ding ham ati na loi pa ko chun se ye. A se chai chun ma abi ta. Hichi mining chi pia mitia hele mihim lima om ba nga chama hi satan ai lo lo thira na ni. Kasi nong chi piham dunia satan kitipahi satan la tille te ho da munam ding kahta ti hem ti zawa hi kichab ki thing am pathin ta san han lang ki thing nu zam la ma ho ding ma so ton so ko ke ka tunin wa kasu pite ho satan la tille te adingin ton son in ko ki khap te zam ihin thi te na ding min pathin na sapa Jesu Krista I ho khia din thing pe la pita pathin tham ve amen hichi pathin mi ngai nei ti ki de ti wa ko na chu I mu the yu chu ti hi je chun hi chan ge kho ma chu nang le ke khia la I pa ka Jesu Krista he hung thi a chu ti a he nang ni tin don ke ni ti ka don tin how will you respond this ami ngai nun nai iti le thu di ham iti don ti gel le wan kan England gamahin ucha niyo min ama ni hi au pa he bo pakiti ana pa alek pakiti ichi ucha te ni hi gamla ke mui chinga ji 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 he lo ni ni khan he ke mui chin na na hin ui le bu gi na hung ki thu ta ichi ni hin building in jong lo thing in jong lo song ko jong lo upayum talo me thyo thu se Yesu na mani hi chi gi le go ui ki thu chu a tho jing ham ta Harang so deu pa ni na mani a kon kan lang ta building dang ngom chum ta pu chilai ta hin au pa ni pi ge na dunia wa gi ti jong le kana to en ka thi te ing he ti he ta Yesu na man ka thi te lam ding hi ta si I ka lo le kana be ka u hin the ding ti ge ta Yesu na man jong overcoat Zur kha kya asul ha anaw pa ha pi in tole na luk sen ama he akeu chang in anaw pa au pa chungan gelung khejo se cho pa chunga chuta gohung jo se au pa chunga chuta chule ui pi hung nung jo se cho pa na thu ta nahi ahi e che pa chuta ji in athita Anaw ba bang sa upan na kum ji chu anahai ni la Hichun ahung lim do pa ni anaw pa he kau in I chan gi lom lo ma ngai ta tu ni hin kau pa ngai lo bile ka thi te ni ta kau za la ke hin ke ti he ta achutia hele kau pa ding ki ni ka bo ding ham ti ama Ichiwa lung thima hung kilang bowling ade chi pi hamti ayale memorials to heads in the soul ka putting kati hinge ati memorials to an so khan hakta ichil han sung chunga mana aji chi pi hamti ayale bo die for elect innocent kom sile au pa bo thi ni ko jong lung ting le aman asam kola toka asuni aken chuna ladu ken kevin akevin hanlam chachi ji au pa han so masama chuna ba min jani chile ba ji nei icho pa ma di angai luna ma di ma athi ji a akipa na la ngai luna sam pin la sa nai cho bo re hichi bong ne chun tunin kain ko te ho kasu ipakayo Yesu Krista hi
eho chunga chuling tun sot thi na girpi ama chunga chu sa eho chunga chuling tun sot go tun sot thi na go pi eho chunga chuling ama chunga chu sa thi na hui pi hung nung zo si ama na thua I chon sin na yo si ama na ta sa chunga phua thing le ge ya na ko to he hichiya chu tu ni ai hoi la ya ki khom the ya hichiya chu tun sot na hin na ni thi ding ai mai ta nei pathin thang ba amen chuti hi le tu ni hin aleng in upa ngai tu na sang pi me sa na ding memorials tu na phu ni tu ni nang la ti e ho adinga hum thi pakai wa dinga ipi ha mi bol di iti don bu di ham hichi ge ri kan lampi chom choma pathin mi ngai lu na hi don the hin te ahin dunia kin ka se no chu pathin ni ne hoi ngai lu na ba hi don lu na ni ma phapi pina kin ka ge chu ipi bol jong le ngai lu na pathin lo pina ai bol di ba pathin ki pa na hi dingin ka se turi mi tam ta in pathin na to ti ting le pulpina thuse reverend pastor evangelist missionary picho bo hi pathin na tong in igel ji bit company na tong ho government service bol ho business bol ho chule dang ho mla minister ti ho picho hi pathin na tong da ni ikigel ji apa ne dingin ahoy hoy se dingin athing thinga chon dingin ho na tong ho pathin tha cha ho ide yubin midang ho zo se bang sun inup le ju dong dom inup le beri yong chep the inup le hun yong kai da the inup ma le jini yong kok the dingin igere ai na so pite dunia ka se ke pasar kat kahi in pasar kat kahi pom hin judon le ipin ger ni be ne ki pa pin ni be pasar ku in judon na ke batar kat pe so pin ti nam le na hatu ti lo chu na ke boarding an de do chu pathinin nam boarding ho na tong hilo ho hicho chuna no phat phala no bol the di permission bai bu na ama ina to na pa hi department chu ni thu hi ina to na mun zo seva pathin de ya nai to ba bon sa pathin na to hi pakai ko ma ki pa ni san su ke ये चुनाव कॉन्टेक्स्ट आए कब ना ही है अल्लाह पिया कौन